Na hipodrome Leji otrimani defile paradnih zaprahoh členoh konjického klubu Rusjen, a potim otrimani pejz dringatski jednozaprahni obehovanja zmahateljoh i konjoh z Vece i vojvodjanskih mestoh. Mi u Udruženju za kasački sport Srbiji, mi so s njima mi jak člani tam i oni odrezuju svoje tarifi. Znači po jednej točki muši buz odrezeni fond, ne može buz menši, oni nam odrezuju. Međutim, počim naš hipodrom bez stazaše vola, njema nasipanu rizlu, ljebo trozgu, da nam daku sme toho roku boreli da nam zmenšaju fond, bo mi ne možemo ljedvo i to ti penježi nazberame. Takže 30 tisjači po jednej točki. Znači máme 5 obevačkih točki, to 150 tisjači dinari nam trebalo porihtati, že bi sme ljuzom dali za nahradi. Konj može biti diskvalifikovani na prevecej hriški. Od bitnih hriškov, preko trih šeharlov ključuje to tak volani galop. Počim to konji kasače, znači idu u kasu, lebo u dringu, jak bi mi Rusnaci povedli, znači kad ide u galopu konj, lebo na dva nogi, jak bi še tak prosto, taki konj ma pravo dakus pohubit skas, ali kad na dlukšu distancu, lebo ponovi to vecej raz, automatski sudijski kolegium ho vyključuje. Medzi obehovanjami za naščiviteljov boli organizovani veci zabavni baviska. Konjicki obehovanja potrimali opština Kula i sponzore z Ruskog kerestura i Kocura.